Nalor ka jing ai jing Syakri bentip ya kanang ka start hakathan ka Christ King RCUP School Paham Siem menta ka singi ka hendriu trik unailar arjar pusau kelas dang ban penyelek ka ya ka inter school under 12 football tournament arjar pusau ka bolong kum si benta benang yai penslur ya ki kena puli jung school beper ki badan hakani ka than kala pelong ya ka lumpung jing lek ka jung school bat kabalai penlek ka madan NSCA Paham Siem Hari Boy district Hagani ke lumpung yelek kai kenjat bol lawan bani sementa da ki pratli ki school ka thanyong po ki bekentop ya ka Saint Paul Higher Secondary School ka Christian Higher Secondary School ka Auxilium Secondary School Mount Nom ka Jubilee Presbyterian Secondary School ka Saviour Secondary School Jarasi ka St Edmunds UP School Langpadan ka Christ King RCUP School Paham Siem bat ka Oasis Secondary School Nongpo Hagani ka singi plie ya kani ke lumpung awan ban plie perda do ba people thank you ubadai presiden ke seng RBYF seng kemi uran poi kum kongsan haringkat uba Marcus Martin ubadai vice president ke HNYF seng kemi uba Jedwin Ningdo rang ba Snong Paham Siem urang ba Balang Katolik Paham Siem uba Special Seliang uba Joseph Langbok Rumbai presiden Nongpo Sport Association kiseng samla Snong kiseng samla Balang Snong Katolik kiseng Nong kemi Paham Siem Kinong ilam ketiga senong, kidukat kaseng RBYF ki balawan banya senranlang, kinong kai ke school Christ King RCUP School Paham Siem, ki kena school lembat kiwe. Hakati ke seni sedang layalek kai ningkong da ke Christian Higher Secondary School persya ya ke Saint Paul Higher Secondary School, bat kirang yalek kai na baro Artelic School, kilapan iya la kisap yalek kai jongki, bat haka kelamiat ki hybrid ke Christian Higher Secondary School, kilayok bentap Argol persya ya ke Saint Paul Higher Secondary School, kabalala ban penpai tang Shigol, hak bakut jong ke jingilek kai la yok ru ban ai khusnam yo hybrid basan lang khongji, kumurang yalek kai bekensai jong ke seni. Ke distrik ke Bagan Satin ke football tournament ngira yo jingjong haga jilla haga 10 toko baru lightly school napo Gariboy district kila hablet simenta sapo Delhi banyak pun ya ke 10 toko national level bangilong ke distrik ke Sarong ba haga ni ke Pormontan nama tangkawai baru lightly kategori jogi kentai nanti kita under 17 berkunjung yang under 14 kilayo ban simenta sapo Delhi ban nikmat na ke jela ke jungi
na ka district ka jungi hada keteng tu kejela Meghalaya. Ni ka RBF ngim semla terwa ngim semla denti nama nak kalian jungi regular school kim semla wanmi sengi. Handai suara begini sim bentar siapa selok ni ka RBF kum si bentar ke nikmat nak kali district. Nila ai ke sekti ban edam. Ya ki cispa akumut kita ki nongirin nong lisin bentar aku kata ke school. But kani ke pulang yang ni bagi noika ke lagi school kiom bakal dia kalau pergi tahu dah kebangai jadi sekti ya kita clear. Ngimsel lakut tang hadin bagi rayo yang ya kenam bagi nikmat yang naga distrik sapo dari ngira ya bentar yang bagi nasingai ya kini right league school. Kenapa kalau si bentar hukum kejingkersan na kalian jungi keseng malam kabadan hapok dari boy district. Begini ngaya tu ya fi. Jadi kinarit di badan hamni kecekal kalau bakin yok bensim basipun kindong ya basipun kindong mikmat bas diri orang ba kita hapok ke district di mana kejingkersan ya fi. Hagalawi jumpi onda bilong kisablah kita dikena Iba tersebut ia di hak kami lakar football. Hinggaman sekian, walemba ketika tournament kemarin, let's kan wara, kanam ke buram, bakalawai, jom ke distrik, lemba jom ki players, jom kini faculty ki schools, ki basir mentah hak kini kemadam tu mentah. Nganam kuah bangkang sibun ki kentin, handai ku bandung ketilang hak kini ke tournament, ngadon bangai ya ke school. Om lese ke baheh kejingai, lada ketika beritu kan nombor circle hak kejingai keren baga, ngalau ni berpun keren, ya kejingai, ya ke school kemarket kersan hak kejingut jingsap kembali kembalian, lese kadon kapan bu igi volunteer, kabam kejuki, tum je betah bernera, kan nombor circle kekloi bangai kejingira saya ke school, yang kerpadi vice president ke nombor circle, insama IT saya headmaster je school. Nim nomor bal bidon di aja yang dari isu kup semara ini kemudian ke bah isu menong dari nai bang sayo wan kilometer nadu pihak kibarat di kursola ke tiba serang batu dah kiwi kerja nombor ramai prolog kajian dari kebang aja nadu kursola wai nak kibra football jauh kajian dia ubah kali nikmat haman ki jelar nak kena jelar sugi kum vice president jom kaki SU subhanallah gidolang hande bahasa ki epi kita kibarat bagi kipok kepiatu ya transi school bagi nama itu bagi telenti ya kibarat nak kebetulan bagi dia kondisi betah hari ini kilamet ngamroni benong kumuai nak kisah jom kadang dibuat batu men jopi ni kerman ba kiwai ki school ba kiwai ki sport club kimi sanman banai ya kata ka jingkai nani kita ki program ban belum ya kene ka kelamat na kita ki hakibat nomor dio ka alawai kebab lain jom di hati beres asyong hadapi jogi inong ya. Tiada mar kita subnong kadras school kamsem la wan batulong keturunan tan naga beta bakal mentoi ini helai wanru ra yang kita teman jadi betul lang jom pi baro school batulong dia nama adon yang kata kamsem berketiu yang lebih tu bikin kita ngam kerana Sering cuma kita keramba, kita itu buat kita isu jan, kumsi kisam, lagi kisam bagi dengan air yang kita musim, kaji sertilang nak pos apa, buat mereka. Hari juga pos bukan, kikut sama, ki padam, cakalian ru, kimsam. Dai, abang kiwan ni balan bu tinggi, lapang tang ikut football akan no. Anda garanti ke gini loh. Ban
perang yang disebut berkat kecuali kun sama ban pendevelop ia kamai berkat kecuali yang tak berkat kepada kecuali makin light nak jing snew makin light nak taki jing China pakla ha kampang hang ni cukup ta pi tang la pakla lapui sangat beta kaba Dagane organisasi dan dalam lagi kena cakap sekarang harga yang sport. Nama sport dalam pertandingan sampai harga yang sport dalam benkilan net yang kena. But I untuk training tentang sport spirit discipline. But Hantar ni si bangsa football tadi ke waynya ke jadi langkai ke bapomnam percaya. Nadu mati skill, nadu Islam, nadu di Olympic, nadu World Cup di kerana lagi deh nak jadi boys ada pom ni. Jadi bersyukur nak tanha kosong aja kata ada gitu guna. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai